Coach, asibonge lithuba lo sipha lona. Kumbe umuntu angacala nje coach uma nuthethule kucala nalokuthi uhamba naliphi licembu. Ligama lami ngumfana kayise wakaMahlobo ngihamba nehluthe FEA. Siyeva coach licembu leli lasesontweni. Engabe umcondo lo nje nawo uchamuke kanjani coach ekuthenini nali isonto nalo ligcine libe nelicembu lebhola. Lesibukile ukuthi abantwana isikhathi esiningi badlala ba ebholeni bangayisontweni. So sase sibona ukuthi abete batodlala lapha ku build it ngokuthi batokhona ukuthi bathi ukuthi lisonto nebhola akusiki ukuthi sona ukudlala ibhola. Uyayidlala ibhola phenze futhi ukholwe ukhonte uNkulunkulu. Ngiloko lokwente ukuthi sibente ukuthi bete batodlala labantwana kuleyo nhloso leyo ukuthi bathi uNkulunkulu nokuthi noma udlala uNkulunkulu solo kulungile uNkulunkulu akakwali ukudlala ibhola. Ingabe lemidlalo sesibuye ensimini manje imidlalo niyikhanza kanjani? Ngabe kube imidlalo leyikhanze ithafu ngabe imidlalo le lapho khona nibona khona ukuthi hayi niyathi hambela nje. Imidlalo beyithafu ngalokuthi bebacala labafana ukuthi batodlala nalokuthi bakhanze abantu babanengi kangaka yabona nabo bethukile. So ke badlalile bona sicabanga ukuthi nale midlalo badlala cha lama team lamanye ayadlala lamanye seka nesikhathi ayidlala le midlalo kodwa nje sibonga build it ukuthi sikhonile ukudlala nalokuthi labafana nabo batothola lithuba ngalokulandzelako batokuchubeka badlale uma lethuba futhi livela. Ukukhuthata kumbe batali babo bantwana noma lamanye amasonto futhi ukuthi ayingeneli kakhulu kade imikhakha yetemidlalo njengoba nje ubusoshido ukuthi kuba nensha lekhona emasontweni kanti isonto nemidlalo kuyamsita ekuthenini uba nakhona ukuthuthuka aphile empilweni. Ungathini nje ukukhuthata lamanye amasonto nekukhuthata nje batali ekusekeleni bantwana kutemidlalo? Usho ukuthi nebatali nemasonto kudlala ibhola akusiyo into lembi kuyinto lehle ngoba lomunye umntwana utawuphila ngako lokudlala ibhola angadlala ibhola athole kuphila njengalabanye badlali bakhona labanye badlali labakhona ukuthi bayesontweni phenze futhi badlale babeke isinkwa etafuleni ukuthi cela ukuthi baba support. Lokunye ngibona abantwana badlala ngetinyawo kwangathi abatali ngoba abantu ababo laba ngasita ukuthi babalekelele labantwana bakelekelele nemango naye masonto balekelele ukuthi bangabathengela abadlali badla ngoba labantwana bagcinekile njengalokudlala nje lapha bagcwele la labanye mama thole ethuba ekudlala bayasuka lapha benta ama drugs bayethi idzaka emiveni ngokuthi abadlali lebhola. Ngicela nje ukuthi nemasonto abavumele abantwana sibadlala akusiko lokubi kudlala ibhola ngoba nemakhola khona labholeni akhona kusho ukuthi abadlala ibhola labaphethe ibhola bakhola bayakholwa kuphela nje ngumdlalo lona ukuthi kugcinwe abantwana ngiloko lengingakusho nje.